سەرۆکی بەرەیا کوردستان سووریا سیامەند حاجوش بەرلینێ میوانێ منە vê mijarê em dê biaxivin roj baş kekê siyamend kekê siyamend diyare ku yani metirsî heye ku Sûriye ber bi şerek navxweyî dîse biçe ti vê rewşê çawa dinirxîne kekê siyamend ڕاستی مەترسیکە مەزن هەیە شەڕێکی بەرفەرە چێ ببێ ئەم زانن ئەف زێدەتری چار ڕۆژە شەڕ بەردەوامە سوێدە بەس بەهۆریامەدە مەسئولیەت یا نیظامێ ئەف کەسێن و هاتنە سەردەست هەلاتێ خۆتەنیت بینن و توازن سووری گشتی بخنە بن کۆنتترۆلا خۆدا ئەمزانن کەسێ سوێدە و درزی ئەف ژوختا نیظام هاتیە سەردەستلاتێ ئەف کەسێن و هاتنە سەردەستلاتێ داخواستکن ئەو هەرێماخوا بڕێڤە بن هێزێ وای جەکدار هەنە توازن ئەو خۆ بپارێزن بەس شەڕە و کەسێ دەردۆراوی ناکێ ئسرار دکن سووری گشت بخنە بن کۆنتترۆلا خۆدا ژ ئالیکی بە تێفێمکردن گۆ خۆتبینن ئەو کەسێ نونە هاتنە سەردەستلاتێ و توازن یەک ڕێزیە سووری پارچە نەبێ و هێزێکی تەنی سووری کۆنتترۆل بکێ بەس مشکلا مەزن گۆ شەرە و هەیە تەحریر الشام ئالیکن ئەو مەسئولن بەرڤە ئالۆزیێ چێت بن و احتیرافێ بدورزیە وەکە ئول ناکن و ئەف مشکلەکە مەزنە بەهۆریامەتە و گەلێک مەترسی هەیە پشتی هەرێمە سوێدە و منتیقا دورزیە بخنە بن کۆنتترۆلا خۆدە وێ مەترسی هەیە هجومی هەرێمی کوردیژی بکن ڕاستیش کەکێ سیامەند گاوا و ئەف هەیە تەحریر الشام yani gihişte Şamê peyamên godan gotin ku dê rêza me ji hemû pêkhateyan re hebe em dê rêza pêkhateyan bigirin ez ji te re bêjim Sûriya hemû Sûriyan e dê maf û azadî hebin cilê xwe guherandin bedil û gömlek û qirawat û ew li xwe kirin va em hatine guhertin lê di rewşa navxweyî de gava got mirov dibîne pêşî li beravê Sûriyê wekî te kerem kirî niha li herêmê Durziyan belê bi vî awayî dê Sûriye demokratîk bibe نا أف شرع وهي تحرير الشام وأف حكومتان نو ديمقراطية نايني هرمي دستورا واي دمكي ميزيني زلالة تشد خوازن وكا مقوت دستورا سوري يا دمكي دا اعترافي بدرزيا ناكن بس اعترافي بديني أزمانيد بيجن يعني مسلمانة جهوة وفلاها تهني دكن بحمو ديني دي اعترافي ناكن وش أهليتي دستوري قشتيرة قوتنا ديمقراطي جارك تهني ناي زمان وجارك يجي شرح سەرۆکەی حکوومەتان ویا سووری گوتنا دیموکراتی نانیە زمان و نابێژن ئەم دخوازن سووریا پێشە ڕۆژ سووریەکە دموکرات بێ ئەو دخوازن سووریەکە ئۆلی سووریەکە عروبی سوورێکە یەک ڕنگ و تهنێ خۆ بتیە گاوێ تا بێژن ژۆختە هاتنە سەردەستلاتی گەلێکی دووری دموکراتیە نە کۆنفەرەنسی خۆی چێکردن نە دموکراتی بوو ئەڤلیج ناچێکردنەش بووی هەلبژاتنە نەدیموکراتی هەلبژاتن چێ نابن خەلتێنە تعییدکردن مەجلسا وەری ئاواکردن نەبریا هەلبژاتنە تێنە تعیینکردن و نەبریا هەلبژاتنە بتکەونە مەجلسدا ئاف هەموو دژی دموکراتی ئەساسی دموکراتی هەلبژارتنە و ئەف کەسێها هەموو دەستگهێ خۆدا حەتان هایی ئاواکردنە نەهاتیە هەلبژارتن و پێشە ڕۆژێژی نەهدەفە هەلبژارتن چێ بن لە سووری و ئەف مەترسیکە مەزن هەیە و تانی زمان تشتێ ساحل بەرئاوێ بوو زەلالە و دخوازن vê gavêjî herêma durziya bikin li Swêda bikin em zanin zêdetirî 1600 kes hatine kuştin li beravê helewî kuştin û bêdengiyen ha hêzê nîzamê منطقة علوية وعلوي نكارن براستي أزادينينا نرينا خو نكارن بين زمان نكارن تجالكيا بكن نكارن كاري سياسي بكن وتخازن في المنطقة درزياجي بكن
نها بن پێکردنێن مرۆڤیên gelek nexweş ê ku rûdan kekê siyamend bi rastî mirov gava got sosyal medyada ew vîdeo wan vîdeoya dibînî naxwaze ku yani dilgiraniyekî mezin ji mirov re peyda dikin bi rastî yani hem li beravên Sûriyeyê wê rewşê rûda malbat hatun kuştin, zarok hatun kuştin, jin hatun kuştin, pîr hatin kuştin. Li Swêdeyê li hember Durziyan heman senaryo xwe dubare dike. Rehê şêxî wa dibirin, simbêlê wa dibirin yani kiryarên gelek nemirovana heqaretwarî ê ku li hemberê sivîlan rûdayî kesekî got bi tifingan li pişta wî dixin bi keleşkofan paşî 10 kes heman kesî 10 kes wîna gullebaran dikin û dirûşmeyan tavêjin sala 2025 Sûriyeyeke ku xelkê Sûriye dixwest ku welatekî pêşkeftî welatekî demokrat lê ava bibe mixabin Sûriye ber bi rewşekî tarîtir ve diçe kekê siyam. وسایە و ئاv زەلالە گویەک بنگەهاوا کەسێ هاتنە سەردەسلاتێ مەیزێنێ بنگەهاوە قاعدایە و هژمارێک مەزن ji leşkerê we Daişin û tu dibînê zimbolê raşinê gelek zimbolê Daeş raşinê de xta derbasî Swêda bûn ev metirsîka mezin heye û ev tişt binpêkirnê mafê mirovan yê teanîna ziman Daeş û Qaîda li gelek herêmê bin kontrolê wan nebes li Sûrî li welatê dî kirine û wê berdewam dike ev karê heke hêzeke weke İsraîl ne piştgirt pêşware yanî Amerîkî Belê. ne piştgirbin ji va kêmneteware ev pêşiya hijmareke dî ji kêmnetewê li Kekê Sûriye siyamend min dîse di sosyal medyada şopand gelek yani kesên çekdar û alîgirin hete şey Heyet Tahrir Şam dibêjin fînal deveriyên Kurdî ne mebest yani dê êrişê Rojavayê Kurdistanê bikin. ئەوە ئەس بەهۆر دکم هەکە مەسەلا سوێدا سافی بوو مەسەلا درزیە سافی بوو وێ بەرێخوا دنە هەرێمێ کوردیژی و خویادیکێ چقا پشتگirtiya navdewletî zêde dibêj vê recîmê re ev recîm tundrû de dextê dike û wekem got hedefa esasî ew e herêma Sûrî giştî bixine bin kontrola xwe de û li şortê xwe li gora şortê we û ne li gora şortê kêmnetewa yanî daxwazê kêmnetewa ne itîrafê bi hêzên yanî bi grupên olî yanî yênetewî werê kirin na ew dibînin Sûrî Erûbî İslamî Sunî ye û divê bin şortê vê va kesên û hatine desthilatê اعتراف bikin yanî gelekî hesanî bû mesela Swêda werê safî kirin got hikûmeta şerh hazir bane danûstandin bi ehlê durziyarê kirbane daxwazê we ne zêde ne dibêjin em dixwazin îdara xwe dikin em dixwazin xwe biparêzin û vê qebûl nake şerh û kesê derdora wî nake û ev mişkileke mezin e bihawriya min de û sedî sed wisa ye heke dexteke mezin vê nîzamê newê kirin û nesekinînin şerê wa dijî mentîqa Durziya pêşa rojê berê xwe dine herêmê me jî û berê xwe dine Kurdistana Sûrî jî. Gava ku mirov li asta navdewletî yani bertekên asta navdewletî dibîne kekê siyamend yani mirov hest pê dike got di helwesta Amerîka'da hin guhertin heye Amerîka bi awayekî tund va kiryarên li hemberî sivîlan şermezar dike û yani tu bawer dike Heyet Tahrir Şam piştî got piştgiriyek ji welatên Erebî wergirtî ji Amerîka wergirtî ji welatên Yekîtiya Ewropa jî wergirtî piştî van kiryarên xwe ev piştgirî lawaz dibe. Ez bawer nakim niha lawaz bibe ji ber Amerîkî jî û Yekîtiya Ewropa jî ecendeke wa heye û dixwazin piştgirt bin ji şerh re û dixwazin şerh Sûrî giştî bixe bin kontrola xwe de ev heyvê çûye gelekî zelal bûye bes heke İsraîl û bihawriya min de ji Durziya re hêvî ke tenê heye İsraîl e heke Evet. İsraîl
تدخلی نەکەی و کتکەی حتا ئەنهاژی و گەلێکی ئاریکارەش دورزیارە گۆ ئیسرائیل دەرباسی شەڕ نەبووبانە ئەس بەهۆر دکم ئیرۆ بنپێکردنە گەلێکی مەستر ویل منتیقا دورزیە بووبانە بله بەس ئەمریکی و یەکیتیا ئەوروپاژی حتا ئەنها سیاسەتاوە ئەوە پشتگر بن ji حکوومەتان و یال سووری پشتگر بن شەرعرە و دخوازن استقرار ببێ سووری یەکیتیا ئەوروپا مەسلحەکەوا هەیە ئەو دخوازن پەنەبەرێ سووری ونزان هژمارێکە مەزن سووریە هەنە دخوازن وافەگەڕێنن و حتا سووری استقرار نەبێ نکارن ڤاکەسێ هاڤەگەڕێن بله و دبینی بریا شەرعکارێ ئەف ببێ ئەڤژ ئالیکی بەژ ئالیە دیڤە وێ بنپێکردنێ مافێ مرۆڤ بنپێکردنێ وەرنەکردن ژ ئالیە نیزامی هەبجار و ێرەخنە ئێکردن ژ ئالیە ئۆروپا و ژ ئالیە ئەمریکیە بەس گاوێ جدی ئەز نابینم تاڤێژن و ئەمریکیا چەند جارە ئەلیە زمان divê leşkerê Sûrî mentıqa dirziya jî bixine bin kontrola xwe de û ev daxwazeke esasî ya Amerîkiya û bas wirsa berdewam bibe ez hêvî dikim guhertinek çêbê di siyaseta Amerîkiya û Yekîtiya Ewropa de jî rûyê vakesa vê nû hatine serdesthilatê bibînin ku bi rastî metirsî çêdibê û vakesa re استقرار نای سووری بەڕەوا jî wê bêhtir alozî vakesê nû têne serdesthilatê û dexdekê wa bikin ku siyaseta xwe biguherin qesda min ev kesê hatine بله serdesthilatê siyaseta xwe biguherin ez hêvî dikim ev di pêşa rojê de bibe بله سپاسیات دەکەم کە کێسی ئەمەند برلینێ لەگەڵمان